Obuhingi n'oburisa nibukushibwaho Cash General Hardware niyo supermarket yonka ebyo kwombekesibwa omuri burenge bw'izoba hamwe na Ankole Coffee Producers. Yagita hari Ankole Coffee Producers Cooperative Union Limited okwenda kurinda omutindo gw'omwana gwawe. Webale munonga TV West nehinda obuhingi n'obulisa program nakwakira nayongera kutangira roguno murundi nko kuntwire ninkugambira ngo nkiri muri Kabarole kandi ahundi kugambira hati nyemeriro muri Kibito Town Council ejinu Bunyangabu district. Bunyangabu district bakachara district ya Kabarole abantu abinyi tujimanyaka Greater Kabarole konka haro district ezindi ezibaliyo nibagenda nibiya hompora mpora hatobwa hati turiyo muri Bunyangabu tuzakuba tuganira nana omuhingi kandi omukwinga ayongire yabasa kutwara umumisho ekiturukweta value addition hati na hinge bitoke abikora mu juice abikora mu wine na nebindi kurigirira emboziye okwarabe na gituhereza hamwe na ezindi projects eziri ya farm kandi ojuke ngo aba Cash General Hardware mbo bakuteka makasente omuriyeji program hamwe n'abatayibita ba Ankole Coffee Producers Cooperative Union abarukushanga umutahuni eyashema kandi buzimazima twaba tutabine ibintu tubikutambura kurungi reka twegitoho omjenyi witu werizo basebo nakwakira amazina gawe niwoha kunu yani baheta nkahi nanye nakwakira umunyoro Edmond principal farmer amabana nibanyeta Mugisa Deo arali tuli mu cyaro ekyabubuika Eastward Kibito Town Council mu district ya Bunyangabu. So empako bakampa adieri kuno hati ndi adieri nyowe arali so abantu nywe n'abatulirize netubasima habo kusagika TV West kandi neito tugisagika habo kuba abalimine tusagika ntukora ensande tukora wine kuruga umubiri mwa ebiturukulima netulima ebitoke tulima obutunda nko kumuraro aheru kandi obutunda nabuntu bukozesa kukora wine in case ngo habaho bumper harvest ebintu byaitu ntubyongeraho omuhendo tuyiha musente hatali kubenagisa kiyo kuroraho twine farm hanu numwijja kuroraho ebitoke kandi farm eri hahika isatu nekishweka twine ebitoke ebyenyamunyu kandi twineho ebitoke ebikurugwamu amarwa n'ensandi muhingo rutoke mbwenu kandi mugarika mukora categories y'ebitoke basically byo kurya na nibyo kwihamu eshanderia umunyoro principal farmer nitusobora kuherera abana nitusobora kuyemerezaho nk'abantu kandi twina akasenta kandi akaturukutunga kuruga mu value addition obutukumara kuongeraho umuhendo tukongeraho umuhendo ha bitoke tukakora juice aho sente ziba zakora kizayongera tukongera tukakora wine sente zeyongera so wine ensande yetu enu nekorwa mu hati twine ekiturukweta Buka Food Cottage Industry. Buka Food Cottage Industry egi Buka is a product name rundi a brand name eitwe hire mu cyaro mu kiyaro buwika twakora Buka. So Buka Cottage Industry nitwijagiye yambesa kusigikira nko kutusomere tusomesibwe ebitongole bitali bumu nkatendekwa kulika Charitable Trust Uganda ntendekerweho Kyambogo University short course for food science kandi nyino Mugisa na omuhabana abandu abaturukusomesa ali Gulu University na soma food science and agribusiness so nintekereza ekintu kinu ekya value addition nicyo turi kugenda kwebembeza kutekaho amani kamuri abantu bashomere munonga so hati omubugufu ensande enu tugikora tutarundi wene tugikora ebitoke karabukaba nibijungirwa umubitoke umukishaka mbwenu baitu hati ebitoke bikaba nibihanikirwa mu kisaka bijungirwayo nko kuna rokwenta botunyunkama tujunga na amaguru baitu hati ebitoke ntubihanikira munju nimwijja kugirora kandi obikwenga tubipilinga kumara kubipilinga juice is extracted from this saucepan big saucepan
abaseja babiri rundi basatu be extractinga juice obu tukumara ku extractinga juice tugipasterizinga up to 80 degrees centigrade then tumara gipasterizinga tuongera tugifilteringa kandi kumara filtration tugireta tugiteka in a filling tank. So this is a filling tank turukukozesa kurorangu ensande twagipakinga nekyayokya etakuraba mwembeho kurorangu nesobora kutunga spores iso kugirese terakushya. So kwa avoidinga fermentation ensande tugiteka muno mu tank filling tank ekulinga up to 60 degrees centigrade then tukozesa zino tapusi abaseja abantu basatu bikaraho hatapu ba packing ensande omu macupa ganwaga mu rukorora. So tusobora kugiba tugihya abantu tumara gita mu macupa filtered kurungi echumbire kurungi hati tugisupplyiinga correct tukweta short preservation nuko tutakozesa a lot of preservatives ebirungo rundi ebyokulya bya ruhanga yatekero mu nsande. Ebitoke mu kuhinga na munonge byo gukora mu eshande n'ebitoke bya kikaki. Ebitoke tukozesa ebitoke bya kisubi baitu obwire obwebitoke binwe nyamunyu obuhakubaho bumper harvest nka hati sazi no mnyoro Edmond ebitoke byokulya bigwerire kimwe bay hati nyowe ebitoko bikuba bigwire nimbihanika nkora mu wine none ukora business mu side mu juice abo kuba ekitoke kyange omubwire obwa sente ninkitunda emitwalena baitu hati obukigwire bay kikagenda ha mutwaro gumu nindora nimba ninkinagisa hati ninkora mu wine nyongeraho add value nyongeraho shelf life wine yange norora drum nibibabiru mu wine kandi wine iyo nemara nemyaka 10 tekusisikara bakanjira ngo hero koma kura nihe koma kuno hati hano wine yo rukorora nyeneho wine yo mwaka gumu egi ningisubuza umutwaro gumu nenkomi 2 kandi wine yinyine ndi yehikize emyaka 3 egi ningisubuza emitwalo 2. So nikiyo kurora wine ezindi nogenda muduka nabakugamba emitwalo 3 emitwalo ingaha nikirugirira obukuru bwayo aheru koma kura ne yongera ne bay kutemba. Yes, value ne yongera habo kubo gumisirize olekere musente zamara mwakaire kandi yayongera no koraki no kusemera hina ingredients sezi muri kongeramo na chemicals zindo mukora a product says ninga ziri pure organic. Preservation ekiyokororaho wine tukozesa yeast, sugar and juice. Kandi yo wine yo yonka ne preserving atekwetaga a lot of chemicals. Then insande iyo at least tukozesa organic methods korora twagi preservinga. One of the method tukozesa is pasteurization. Kandi again tuongera tugipakinga when it is very hot at 60 degrees centigrade. Tukozesa thermometer tugipima kugipasteurizinga nabo tukuhikia 100 tugarukiza 80 degrees centigrade. Obwe kumara kweka 80 tugikulinga tugifilteringa omubwiro bukufilteringa ekulinga eka 60 degrees then tugipakinga when it is still very hot norora tanka yetu ensande nerabomu omupipe egenda mutapu busaho spores ezikugihikaho kugama ngo nisobora kugiretera ubulemezi. Yes. Deka tuzo mu kahumuro twarwo mu kahumuro ntsa konja kutandikiraho kongera kumanya products zimu kupaking shande ejini muziguranka hi na nebindi binje birukwata a value addition ko akubano hinge bitoke niwo byinokwe obwire kubukuza atwazo mweru oshange bitoke no mubinaga no mubigabira abantu but no basa kubano oshanga umuntu kogwe nagira ngo ubwirobwe no wari kuba ari mu product yokora juice value addition entasia ekeyongera nabanyeta Edmond principal farmer twegiteho omukichweka cha kabiri.